Počitovani patrače, dobri večer. Witajcie u novim vidanju naše najstarše emisiji, za skotru počinjeme nješkajšu programu na ruskim jaziku. Jak i každu peršu njedzelju u Mešacu i nješka večer popri televizijnog magazina vašej uvahi preporučujeme i familijni magazin Široki plan, u kotrim koleginja Jasmina Taušan popri stejemnih rubrikoh u studiju Dunav privita hostca Đuru Makaja zos Kocura. Predtim opaćme kratki zmiz našej peršej večaršej emisiji. V Srbiji soja nie modificirana cali Švedce. A trebaju sojové slamy za zohrívanie. A to ti, co najrobia tak, co robia ja, a varim, že lepšie hoď drevo, uhlje, a soju zaorać. Paradiči pestujeme možemo 30 roki unazad. Jedan plastenik otprilike mi to zašejeme, to kolo 500 falati jest. To bi trebalo da zrodi kolo 2 toni, 2,5 toni. I to mi tu rozčistíme u ceku juna i jula, dok nje pridu paradiči u redovnoj produkciji. Rodiči bili baš rozpoloženi, že bi napravili peticiju. Imali sme tu deskeljo maceri, ktorí bili baš aktivni i već sme z všetkima tima podpisami pisali republične direkcije. 25 školjare i 5 nastavniki z osnovnej i srednjej školi z domom školjaroh Petro Kuzmijak ostatnji dzenj aprila prebuvali u Vyhľadovackém centre Petnica na naukovim dnju, gdje še upoznali z funkcionovanjem tej organizaciji i z vyhľadovanjami z oblasti fiziki, biologiji, chemiji i geologiji. Stretnuce s akademikom Julijanom Tamašom organizovane 29. aprila u prostorijoh Kulturno-prosvitnog društva Karpati u Verbaše, a obdumane je jak javni intervju. Toti ljude su nam to zrobili, pa ja znam, že oni to njeseli, oni mušeli. Vam pravi toti aktere i toho bombardovanja. Ali toti ljude su rozkazali, dobre, немає šerca. Через Турція і другі виходять до природи. У Керестуре то sigurno že aktuelni okoljsko bazena, okoljsko kolo, tako mi govorimo jezerko i to prostor kolo vodozalapenja. Naše večarše druženje počinjeme u društve poljoprivrednih produkovateljoh i s problemami s kotrima še zočuju u svojej roboti. Poneže toho roku cvikli po vojvodjanskih poljoh budze značno menje jak po teraz, je i mesto u značnej miri za vežnje soja. Tih dňoch vojvodjanski hotari polni su traktorami, ktorí šeju po poljoh, už dosť vysušených od vitra. U hotare Srimskih Bačincoh naša ekipa stretla Zahorjanskovih, oca i sina, ktorí šali soju. Čekali smo di, zato že, eto, robili smo sa spremačom pred setmeni tog sloj, ali je nijak vlaha da še jednači na spanje di. Tako jedno 7-8 dni sam javljaju, ono malo 2-3 kapi spadnje i vitar tu nas u Srimu rozduje i nijak da spanje diš. A sad zime pa jak Bog da. U Keresturskim hotare sme boli týdzeň pred. Položil sam kukuricu i teraz a i sušet položil. Teraz sme lapeli soju, vjedno robime, zato že nam treba jeden voži, jeden honji. Pa teraz nješka počali sme u njo, narano budeme umnje, ta bude, dobro bude i na pojutre, ali to tak nam vychodzilje, mohlo bi še porobiti da je na drugim terenu to zato. Makaj ostatnjih rokov jak popredal statok, šeljem žito, kukuricu i najvecej soju. Kad mace dobre seme, kad se užali par roki, 3 mace iste seme, prave seme, i kad to selektirace, ono može dati to ti rezultati, bo ja bi proboval na galebu,
Як написали в книжці, так було стано. Завішало рок од рока, метр-два розлики по гольту вже менше зараз, але істо дава, як тут професор нам понукав сeme, kad було кули, та ми вжали, a mal som predtým Balkan. I on bol zákon. A teraz vyšli novi, a je to i novi parasti, ta najrobia oni i novše. Od svoje smo sam tako preroštovali i tako. Od Lonje? Od Lonje, da, od Lonje. Samo smo na roštu da bi padnje šace od toho korovu i da pod jedan lom. Sad zime tako. I to tak z roka na rok? Ha da, na rok, znaš. A kada roky už isto seme vaše? A nije isti, za me njime, naprimjer, čujeme, máme kombajn, pa čujeme to malo, to žal, navodno, peršu, evtu, i to všetko pod znakom pitanja, poći mi oni tamo u silosu, vidjeli smo ja grobja, pa bežneme od njoho i tako, kaj njevec kažemo svoje. Kladze se ni tragin? A nje kladzemo, už 2-3 roky, jedan rok smo položili jedno polje, položili, druge nije bila nijaka razlika, šad je bilo dobro, hej. Možda idu, kad diš pada, svoja bude dobra, kad nje pada, ona nje bude po drugi. Nje kladzeme. Da jedni parasti pravda takih njedvelja. O šatvi soji maju calkom inšake dumaju. Jedan rok sam samo šal svojo, otkud znam, Jakošik mi še vidzi, že ipak ljepše to prave našenje. Deklaraciju ma, kada se še desi, ipak deklaracija. Ni tragin berem obavezno, všetko robim, slavo les, všetko jak spada. Ni tragin kad položice, vi mače u žemi ostanje, ja proboval, vitarnul sam, ja kad videl jake, a vidim, že ljepše žem tam, a žito bude posle drugo, barz dobre, dvara soju, za kukuricu mušice seme kupiti. I veštaku nje treba, dobre, može bi soji trebalo kad bi bila slabša žema. Ali soja na soju, a već žito, ta meni i do žita uložit. Znači vi dva raz na iste mesto kladzete soju? Hej, i kukuricu već jak dva raz ne kladzem na isto mesto, zato da nje to ti horoti. A išle sam, teraz budem mať prvi raz toho roku 3 raz soju na iste mesto. Ta budeme vidjeti co to znači. A čul sam od drugih valalo, da bi po 7 holjti. Po 7 roki nje holjti, 7 roki mali na istim mese. Co še dotika finansovanja jadnih šatvi, najvecej parasti nje beru krediti i keruju zadlužovanje na bazi pariteta. No svoji, da. Kupili smo evra ješenje. Nje, kad smo predali svoju u Lonjsku, pa smo kukuricu u Lonjsku še nje predali, slaba soška ide, pomalo predavame. Kupili evra, treba zmenjame i kupujemo šatvu. Za kukuricu, naftu, hnoj, 2-3 drevla pošlo za hnoj i tako. Poneže šatva cvikli podrucela, sojevi pa trebudze najvecej po vojođanskih hotaroh. No i bude, to nije hýba, že treba soji, že tu u Srbiji soja nje modificirana, cali švedce. A trebaju sojove slami za zahrivanje? A to ti co najrobia tak, co robia ja, a varim, že ljepše hoć drevo, uhlje, a soju zaorac, listce zaorac. Dobre, horotiše zaoruvalja. Nemam dalje co povedati. Pre hiperprodukciju soji ľahko še može slučiť, že jej cena u septembru bude mala. O tej možljivosti velji parasti ani ne dumaju. Zahradkarska produkcija spada do intenzivnej produkciji, co znači, že na malej povrchnosti može obezpečiti značni prihod i velji familiji možu krašnje žiti zos daskeljih plastenjikuh. U prilogu kotri šljizi bude slova prave o tim konaru poljoprivredi. U srpskej poljoprivredi zahradkarstvo po značnosti, to jest učasci u vyvozu, na drugi mjesece takoj za ovocarstvo. Željenjava še pestuje na 248 000 hektarov. Zvekšej časti še pestuje na poljoh, a menej u zavartim prostore. Značne količestvo še vyprodukuje u zahradoh, čija prosekova povrchnoscoh 800 kvadratni meteri, a tu še vytvorí značna nova vrednost, kolo 85 milioni evra za rok. 18 godina se bavimo proizvodnjom povrća. Z zahradkarstvom še zanimamo už 18 roky.
Na počátku bol jeden plasteník, a teraz to už ozbiljná robota, ktorá nám umožňovala normálnu existenciu i školovanie zesoch. Počali sme so spožičenými 5000 markami 96. roku. Uložili sme do kapusty na polju, ktorú nám žedli myši. Slідуючого roku sme znova požičali peniaži i znova posadili kapustu, bo treba ukladať tam, kde si stracel. 2003 roku tiež mali veľké škody, keď zalivali paprigu zo neodvetujúcu tvrdú vodu. U plastenicima mi uvijek možemo da imamo dobru godinu. U plasteniku vše može imati uspješni rok, bo nje zavišeno od hvilji. Tu pejc razmenje i pjeskame jak na otvorenim, bo njet dižđu. Njet ani mocnovo slunka i njet uslovija za horoti. Najljudze nje domaju že mi bar s pjeskame paradići. Toto robija u zahradoh i po poljoh. Paradići pestujeme možda od 30 roki unazad. Jedan plastenik otprilike mi to zašijeme to okolo 500 falati jest. To bi trebalo da zrodi okolo 2 toni, 2,5 toni. I to mi tu roščistime u ceku juna i jula dok nje pridu paradići u redovnoj produkciji. Radimo paradić, papriku, to nam je prva kultura. Produkujeme paradići i papriku, to nam perši kulturi od aprila. U augustu šitsko roščistime i sadzime šalatu. Poznejše sadzime i žimsku šalatu, ktorá dochodzi u marcu. Hoć to rizična produkcija, bo njezohrijame ta produkcija zaviši od toho jaka žima. Keď dojde režemeju, a keď vymažnije sadzime papriku u aprilu. Đuđićovo na 700 kvadratnih meteroh maju centralne zohrivanje na biomasu i tu produkuju presadu za sebe i za drugih, menših produkovateljov. Varja, že im produkcija presady nje draha, bo okrem našenja, ktoré hybridne, všetko druhé môžu sami vyprodukovať. To im perši zarobok u novej sezóni, ktorú rachujú od apríla, a predtým po apríl chovajú šalatu. Našim sobešedníkom špinat, retkvi i podobne nevyplaciše pestovať. Cena spanaća i rotkvice varira. Znači, špinatu i retkom cena nestabilna, a za ih produkciju treba i veljo robotni mosi. Že biš naoberal 1 kilu špinatu, potrebna si sala hodina. Keď ho vam predavac po 30-40 dinari, to tošne nje vyplaci. Papriku predavame perši na falat po 30 dinari. Ta dojzeme po 30 dinari za kilu. Znači prosek 50-60 dinari za kilu i kad máme vagon paprigi, to už dobri penješ. Paradičom perša cena kolo 180 dinari, a spadnje na 80-90. Ta ne spadnje i na 50 dinari. Mi máme 5000 stebelka, na každým zrod za 5 kili, to 2,5-3 vagoni. Hoć su i njem po 50 dinari, to krasni penješ. Ulaganje je veliko. Znači, tu ukladanje velike. Že bi sme zasnovali novu produkciju, treba uložiti 4000 evra. Našenje, substrati, sojova slama za zohrivanje. Našu robotu nje rahujem. Sin i ja še počas zohrivanja 24 hodiny na deň zmenjujeme pri pecu, pejs, mešaci prežimu. Đuđićovo od skromnog počatku scili po 12 plasteniki za zdvojnistu foliju na 3000 kvadratnih meterov. Nješitski plasteniki zohrivaju. Maju i totu sklinjanu zahradu za presadu. Za daskedo plasteniki dostali 50% subvenciji od Pokrajinskog fondu za rozvoj poljoprivredi. Već nje maju mesto za širenje, ali preširjevanje maju u planu, da bi tedi angažovali i 2-3 tajemni robotnici. Imam tu i plasteniku i ohurki, teljo za obiste 2 šori, ne za obiste bude to i... Bude za predaj? Da bude, bo to je das 400-500 korenki, znate. Da to na po 3-4 kili na každým korenku, da to bude tona ohurki u 2 šorov. To je to veliki šalatar? Hej, šalatar, hej. Podloga za našu proizvodnju je stajnjak. Fundament naše produkcije to hljivski hnoj. Kravski, koži, ovči, ljemnji švinski. Tuše do každog plasteniku na počatku sezone ručno na furikoh unoši hnoj i već prejde s frezu na 20 centi ljubine. Dodavaše i ljehko raspušćujući štučni hnoj, ljem kalijum i kalcijum. Znači fundament naše produkcije to hljivski hnoj plus organski preparati za skasnovitima pečaručkami, koji znišćuju paraziti u ženi. Kad presezujeme papriku i paradići, pa trime že bi šori boli vše na isti mese. Bošitski horoti za rošlinog padaju nabok, medzi šori. Naučili sme da su za toti 18 roki.
Sašov brat trima kozi, tama besplatni hnoj, ali u Srbobranu uopće nije češko dojść do njega. Velji statkare ho ponukaju za darmo. Ovdje treba ugurati po 60 kolica unutra. Tu treba udrilji po 60 furiki hnoju. Trebaše narobić. Ali mi u každej chvíľky garantujeme, že produkujeme bezpečnu poživu. Neorganska je, bo to barš češko vytvoriť. Ale je bezpečná. Toti, co še nie sú veľo trudic, posahajú si vočky pod žemu, prez nich pušajú štučný hnoji mesto do žemi, a rošliny posádza do kamenej volny. Ta im zrodi želenjava, ktorá má smak na plastiku. Za nás to nie produkcija. Mi najvše ostávame vírni produkciji na i u žemi. Za koju mi garantujemo u svakom momentu. Kladete se hljivski hnoj? A kladem každý treći rok. Kladem každý treći rok, kad rozberem plasteniki, bo to plasteniki vezos folija već je ročna. Ta kad menjame foliju, ta već i za to zahnojiše i za oreše. Zahradkarstvo obezpečuje hljeb veljim familijam, okreme u tej krizi kad velje njimaju zarobić. Ono i amortizuje socijalni tenziji. To povalalo dobre poznate šitskim nadničarom i uopće šitskim parastom, ta bi država, to jest Ministerstvo poljoprivredi, ktoré njema skoro nijaki miri za tot konar poljoprivredi, mušelo o tim rozdumac i co skoro i daco prevžac. Najmilša moja, keď njem popatriš, keljo jest hvizdi na širim njebe, keď na njih patriš, kraja njemaju, jak co i moja ljubov za tebe. Pre tebe švici slunečko, pre tebe švita ranečko, pre tebe ptici špivaju, u tebe dumki blukaju. Pre tebe švici slunečko, pre tebe švita ranečko, pre tebe ptici špivaju, u tebe dumki blukaju. Najmilša moja, keď njem popatriš, jak slunko hlaska, pažici polja. Dumaj sebe, že som slunečko, co zace švici každe ranečko. Pre tebe švici slunečko, pre tebe švita ranečko, pre tebe ptici špivaju, u tebe dumki blukaju. Pre tebe švici slunečko, pre tebe švita ranečko, pre tebe ptici špivaju, u tebe dumki blukaju. Kad vidiš pticu, jak s kridlom trepe, ljeci, ljeci, až popod hmari, znaj žena kridlo, pozdravci noši, najvidim ošmih na tvojej tvari. Pre tebe švici slunečko, pre tebe švita ranečko, pre tebe ptici špivaju, u tebe dumki blukaju. Pre tebe švici slunečko, pre tebe švita ranečko, pre tebe ptici špivaju, u tebe dumki blukaju.
Ovlastenia kompetentnih institucijoh za rješovanje problemov hraždanoh Đurđova dlugši čas pomalšovali rješovanje bezpečnosti dzecoh u transportu. Međutim, dzekujuci, vitirolosci i zlohivaločanoh rješovanje problema u zakončujucej fazi. Находиме се при Гузлу, при Ковилju, котрий пов'язує автодрагу Е75 Beograd-Subotica i magistralnu drahu M7 Novi Sad-Zrenjanin z prehodom po pobočnej drahi prez naseljeni mesta Šajkaž i Đurđov. Pre takie položenje, to ta pobočna draha postala bar zvihodna za prevozki, okremno za veljki kamioni, ktori odhoda do Cukrovnji u Žablju. Z rekonstrukciju i otveranjem toho guzla prez husnutši transport počali problemi u tih dvoch naseljenih mestoh. U Šajkašu postaveni novi semafor, a co u Đurđove porobene poveze nam naše sobešednjiki. Ja kao majka sa dvoje dece na biciklu natovarena svim silnim torbama đačkim nisam mogla da pređem put i tu se neki revolt i bes u meni javio. Međutim, nakon 2 godine kada sam izabrana za savet roditelja u odeljenju, onda sam poželjela da se ipak nešto uradi. Roditelji su se svi složili, znači trebalo je samo napraviti taj korak da neko krene i da prikupi potpise. Mi smo prikupili negde oko 1000 potpisa i ja sam bila vrlo sretna jer su masovno su meštani, znači prihvatili i bili za to da se ovde uradi ili semafor ili bilo koji oblik saobraćajne signalizacije da bi deca bila što bezbednije. Biljana je zadovoljna z uspotrimovku lokalne i opštinske upravi. Nas davala še že od njih dostanju holjem informaciju, že od koho može uhljadac pomoc, kjer im oni nje hodni pomognuc. Ali ani informaciji nje dostali. Tak s ovid rodičoh, školska uprava i direktorka školi počali rješovati tot problem. Ja, mali sme veljo problemi i to ti naše problemi trvaju 4 roki. Pisali sme javnom podprijemstvu Rozvoj. Međutim, oni nam vareli, že oni nje nadležni za taki stvari. Da nas preruceli na Republičnu direkciju za drahi, že oni možu riješiti tot problem. Na suvitu rodičoh mi vareli tot problem. Rodiči bili bar razpoloženi, že bi napravili peticiju. Imali sme tu da skeljo maceri, ktori bili bar zaktivni i već sme z všetkima tima potpisami pisali Republičnoj direkciji. Međutim, oni nam odvitovali, že za taki stvari odvičateljni na lokalnim nivou. Ljudje iznova nas preruceli na javne podprijemstvo Rozvoj. Znova počalo dopisovanje z lokalnima javnima podprijemstvami, kotre dluže jak jeden rok ni dalo nijaki rezultati. O svojih problemoh pisali i predsjedateljovi Republike Srbije u ramikoh državne akcije bezpečnost školjaruh na drahi. Potim koncom roka u septembru v to roku sme dostali odvid od Puteva Srbije. Oni nam poslali odvid, že su raspoloženi i prišli do školi, ukazali nam ih projekt, jak bi trebalo vi patrac. Vareli vam, že kedy bude hotove toto šitko? A ja ih zamodljela, že bi do Zurije bilo hotove. Vi već ka glavni kontakt za toto rješovanje? A uglavnom je i u školi še šitsko slučovalo i oni do školi prihodzeli. Keď boli položeni znaki za ohraničenje švitkosti, nje obačovala sam baš deki veljki premenki pri vožačoh, znači že še voželo jak i vše, ali možem povež hoć da kuše švit še voželo stavali nam zato, vekšina stavala na pešački prehod, bo sme zecmi, hej. Ali mi se vidi, že teraz što ljem drugi dzenj, jak to ti platformi položeni, že še oba čuju už premenki i dumam, že to doprinješe veljo vekšim premenkom, jak sami znaki co buli položeni. Bo še už pri tih platformoh zmenšuje švitkost. Mali ste na hodu obači za reakcije vozačoh? Widzi mi się, że daku znahlejsze, znači, że zastanowiuju pri tih platformoh, bo vjerojatnje še nje znazdavali, že da su tu položene, to nove coška, ali dumam, že se to nauči i naviknje na to. Budinki osnovne škole i djecinske zahradki nahodzeše u strohim centre Đurđova. Oprez njih stretkom tižnja 2 pešački prehodi kuzvi zvihnuti, a budu postaveni i tak volani vibropantljiki. U Svetosavski ulički pri osnovnoj školi bude postaveni metalni lježeci policaj, a popri djecinski zahradki zaštitna metalna ograda.
S tim še zakonči tot projekt, kotri finansuje Ministerstvo budovateljstva, transporta i infrastrukturi, kotri ima za cilj spomalšiti transport. Realizacija projekta počala pred Mešacom, kjer uvalalje ohraničena švitkost prevozkov na 30 km na hodinu, postavena zaštitna ograda pri osnovnoj školi i lježeci policej u Ruske i Uljički pri Decinskej zahradki. Počitovaní patrače, zdohadíme še jaki prilohi ostali po konec televizijnog magazina. Dvacet školjare i 5 nastavniki z osnovnej i srednjej školi z domom školjaroh Petro Kuzmijak ostatnji dzenj aprila prebuvali u Vyhľadovackým centre Petnica na naukovim dnju, gdje še upoznali s funkcionovanjem tej organizaciji i s vyhľadovanjami z oblasti fiziki, biologiji, chemiji i geologiji. Sretnuce s akademikom Julijanom Tamašom organizovane 29. aprila u prostorijah Kulturno-prosvitnog društva Karpati u Verbaše, a obdumane je jak javni intervju. Toti ljudi su nam to zrobili, ja znam, že oni to njeseli, oni mušeli. On pravi toti aktere i toho bombardovanja. Ali toti ljudi su rozkazali, dobre, nemajú šerca. Через Турція і вели други вихода до природи. У Керестур je to sigurno že aktuelni okoljisko bazena, okoljisko kolo, tako mi govorimo jezerko i to prostor kolo vodozalapenja. Vyhľadovacká stanica Petnica každý rok organizuje velji naukovo kampi, seminari, kursi i robotni kotri namenjeni vyključno školjarom od 15 po 19 roki. Od prešloho roku to ta samostojna organizacija organizuje i naukovi dzenj, keď školjaroh upoznava zos stanicu. Petnicu prešloho tižnja naščivela i grupa školjaroh i nastavnikoh zos Keresturskej školi. školjare i 5 nastavniki z osnovnej i srednjej školi z domom školjaroh Petro Kuzmijak ostatnji dzenj aprila prebuvali u Vyhľadovackým centre Petnica na naukovim dnju, gdje še upoznali s funkcionovanjem tej organizaciji i s vyhľadovanjami z oblasti fiziki, biologiji, chemiji i geologiji. Djeci dost boli oduševeni, pretože to dobri školjare, odlični školjare, vekšina z 8. klasi je da skelik z 7. i da skelik z 5. klasi gimnaziji, ktorih interesuju, znači to ti predmeti, ktorí tu ponuknuti. Mi imamo možljiveli, takže znači škola placela autobus, a djeci je v tu času trebalo za eksperimenti tu. Chceme, že by sme ich navedli na rozdomovanie, že by še aktivovali. Okrem, že teraz prišlo hromadu školjárov, ktorí majú žadanie upísať sa do našej gymnázii i budú mať možlivosť konkurovať prísť do Petnici, hej, i že by videli co še robi, na jaký spôsob, jaký tu oblasti, kotri, znači da prosto da vide po čim im to skroz ne poznate, a teraz uz tej peršej, co mali robotni, bar su oduševeni. Srednjoškolci su zapravo uzrast od nekih 15 do 19 godina, oni još profesionalno nisu orijentisani, a pošto je to gimnazija, onda je to zapravo prvi kontakt sa nekom višom naukom. Tako da smatram da učenici zapravo trebaju na ovaj način da se upoznaju, da bi mogli kasnije da se pravilno predele. Šta smo rekli? Kakva je Coca-Cola? Šta očekujemo? Znači od 0 do 7. Sad idemo ovaj papir, stanemo ovde i sve 4 koje treba nam se poklape. Bile smo u pravu, pH3 znači da je kiselo. Перший раз som як у Петниці, барша впачала, робили ми експерименти на хемії, на фізики ми о звуку учили, о гавах. Co ci takie na przykład ostanie u pamiętania?
a chemia po eksperimentoch bar boli zabavní, veľa toho sme naučili tam. Keď som rušala tu, to som nebaš znala точно co to petnica, ale već kad sam prišla, думам, že to bar dobre, pretože školjare môžu dokázať toto, co učia u teoriji. I najbardziej mi še pačelo, keď sme boli na chemiji, pretože my nemáme taký baš uslovija u našej školi jak tu i možeme već i toho dokázať, co sme naučili. Najviše sam došao zbog geografije, geologije, zbog te nauke. Mnogo me interesuje i zbog toga sam najviše došao do mi. I koliko recimo ovakve stvari mogu da pomognu jednom gimnazijalcu? Pa puno pojasne i verujem da bi posle ovih predavanja možda i otišao sledeće godine ili na neki kamp ili u školu. Sama bela svetlosa sunca se sastoji iz crvene, narančaste, žute, plave, znači i može da se razloži. Svakoj boji odgovara neka frekvencija. Šta biste očekivali da se desi ako imamo, na primjer, znači imamo ovde kao laser, znači dolazi mi svetlost, ovako, i ja imam neku prepreku, ovo mi je prepreka, i rubicu tu. Šta biste očekivali? Baš добре, за teraz. Naučili sme dosť novого i podoznavali sme, a i ukazali nam dosť eksperimenti. A keď sme u stvari rušali tu, znali sme, že to je jakýsi naukový center, ale sme nemali baš taký predstavu, že jak je to. Teraz, keď sme prišli, baš dobre za teraz. Halinšake, bo takie nie robimy, że my grahujemy da co, na przykład fizykę, a tu nam ukazowali da co, jak się co robi i tak. A tu mi się najbardziej patrzyło to chemia, co sme robili, ta verovatno, że chemia. Choć nie znam baš chemiju. Keď sme prišli do Petnici, svoje občakovania som vyplnila, neobčakovala som, že bude tak. Bilo veľa krašće od občekovanog i zadovoljna sam. Pa nisam očekivala da će biti ovako, mislila sam da je ko u školi predavanje, da neće biti ovakvi profesori mladi, da nam neće ovako približiti više ta predavanja, da neće biti tako zanimljivo, da je okruženje, mislila sam da je okruženje u centru grada, da nije uopšte u prirodi. Nisam bila toliko vezana za fiziku, biologiju, geologiju, hemiju, ali sad možda i pokušam nešto, mislim, razmišljati ćemo. Zapišite kakva je boja u kadi. Znači u čašici u kojoj se nalazi kiselina, ovo je hloridna kiselina, florovodomična ili sona, koja se riba kamenih u papiru. Znači, indikator se boji kako? Crvenkasto. Nina Jevtič, koordinatorka za realizaciju naukovih dňoh, hvari, že taki dzeň to novi sposob organizovanja obrazovnih aktivnosti u Petnici, kotri zaprovadzeni od prešloho roku. Nude se sadržaje osnovcima i srednjoškolcima iz različitih oblasti da mogu posjetiti nešto što se zove naučni dan i moram priznati da za ovih znači seminari u novembru su bili i sada u drugoj polovini aprila i tokom maja će ih biti. Za sada je prošlo neki 40 škola sa oko 1000 đaka, što moram da priznam da ako kažem 1000 đaka na jednodnevnim seminarima, to je otprilike 800 učenika mi pozovemo na zimske seminare koji traju oko meseci i po dana, do 2 meseca. Znači, tako da se laboratorije i mogućnosti istraživanja i učenja raznih školskih i neškolskih predmeta prezentuju učenicima u našim laboratorijama. Понеже школяри були бар задовольні з остим, co naučili i vidjeli u Vihljedovackim centre Petnica, u Keresturskej školi najavljuju, že bi taka naščiva mogla biti zorganizovana každi rok. Mi sigurno budeme planovac, keď bude djeci zainteresovani, ja še nas znam, že bude, bo verim, že to ti djeci, co tu nješka, že prinješu, bo vidim u pečatki fini, znači djeci zadovoljni, keď sme še im pitali, da ja dumam, že to hodno organizovati i treba, že bi smo organizovali taki išli dujućih rokoh. Eksperimenti, interesantni prepodavanja, sučasna oprema, šitsko školjarov zainteresovalo tako i na perši popatrunok. Keď žadaju nadbudovjovat svoje znanje, Vihljedovacki centar, jak sme še i sami prešvečeli, prave mesto za toto.
U Verbaše u prostorijah KPD Karpati otrimani literaturni večer pošveceni dijelom akademika Julijana Tamaša. Organizator programi bol predsjedatelj društva dr. Dejan Zahorjanski, a moderator Nikola Šanta. Іще вже не знам, co som za stvor. Хто som i co som. Pogotovo nač som. Komu ja potrebni? Či som njem treci gazdini bez gazdašagu Irini. I oca zadružnog kravara Silvi sin, s telom najslabši, vitrikom listočak, pirečko, mohotka jakažna puzdri šveta. Tot, a i drugi virivki zos štirojazičnej zbirki ljubovnej poeziji Centurion, ktorú vydali novinsko vydavateljna ustanova Ruske slovo i Zavod za kulturu vojvođanskih Rusnacoh, i virivok zos romana Dzešez ljubovni zapovidi, ktorý objaveni prešloho roku u vidanju novosadske vydavateljne hiži Orfeus, naš čivitelje mogli čuc na literaturnim stretnucu zos akademikom Julijanom Tamašom, kotre organizovane 29. aprila u prostorijah Kulturno-prosvitnog društva Karpati u Verbaše, obdumane je jak javni intervju. Nahoda nam, že bi vyhasnovali prisustvo autora Julijana Tamaša, že bi bešedoval o svojim životnim iskustve, literaturnim iskustve, o društvenim djelovanju svojim i na koncu o hevtimcu tih knjiškoh. Nema ni žena koje je voleo. Verovao je da će ga bar one sahraniti i oplakati u meri u kojoj je umeo da ih voli. Međutim, nikoga. U pitanju ljubovna tematika, hevto co njezvičajne, hoč jest toho u literaturi ljemnje veljo, keče bešeduje, povedzme, o mocnej ženi, keče bešeduje o ljubovi u poznih rokoh, to všetko fenomeny, o ktorých malo kto žáda šme pripovedac. Pravi pisatelje všelijak, že uchodza do tých prostoroch, ktorí pokus zavarti za zvyčajných ľudoch, ale pisatelj ľubí vojsť do tých prostorov, bo je svidomi, že tam žridlo pravej literatúry. Jak se znáte u ľubovi choroty niet hanďby a dúfam, že s rokami emotívny život človeka nehašne se, duša nestareje, celo stareje i prosto povedzené tot i roman, a i vec knjižka Písneh Centurion chceli ukázať, že hlibša, lebo možno povedať, že najhlibša emotívna vjaza medzi dvoma jestvami, medzi ženom i chlopom, možljiva i u poznih rokov. Ne želi da se izlaže riziku eventualnih neprijatnosti koje bi uža porodica Vertera Remeckog mogla da priredi. Perša ljubovna zapovjed to šalije, že nemaj drugog Boha okrem nje, znači nje ljub nikoho drugog okrem nje. Jedino, bez ohľadu, že već u drugih zapovjedoh, to stari človek po prirodi stvaroh pristava i na to, že on ne ljubi drugih. Ali on ljubi bez ohľadu na to i dalje ljubi za všetkýma jej prikmetami, dobrýma i slabostami. A v súčnosti plne práva ľubov, to keď ľubíte takového, ľubíte i slabost tej osoby, nejdem dobrý prikmet. On mal veľkú životnú borbu za skorotu i medzi inšim, tak jak bešedujeme, ktorý sam on že zahvaljujući i pisanju tih dvoch knjiškov, on prebrodzil to tu chorotu, nazdavano še, že išće bude i života i tvorčosti. Bez ohľadu, že moja familija crpela i javnost me osudzovala, že sam otvoreno napisal knjižku posvećenu određenoj ženi, čija i umje danu fotografija. Znači, mojej familiji to podchodzelo, ale mne osobne jak psychoterapia pomogla. I ja dúfam, že som prevládal chorotu zahvaljujući i tej terapiji. Na literaturnim večare akademik Julijan Tamaš bešedoval o temoh, ktorí dorušuju dva ostatnji dijela. Ale bešedaše širela i na jazik, zavičaj, jeho odhod do Kanady i Ameriki, jak i na drugi temi z jeho privatnog života. Do rozvarki še uključovala i publika, kotra po zakončenju večara ostala zadumana.
co dokazuje, že taki sretnuca potrebni. Peťari ostava, šico penješ, udacom dava, šejahoj, šico penješ, ja udacom dava. Červena ružičko, ej mila moja frajeročko, červena ružičko, Krašnje, kad budaci igraju i veseli, pisni špivaju, šejahoj, i veseli, pisni zašpivaju. Červena ružičko, ej mila moja frajeročko, červena ružičko, frajeročko. Žena, ceci doma me čekaju, pri kapurki budaci hraju, šejahoj, pri kapurki nam budaci hraju. Červena ružičko, ej mila moja frajeročko, červena ružičko, ej mila moja frajeročko. Ženo mila, uzmi teraz vina, pa udacom prinješ litru vina, šejahoj, ta udacom prinješ litru vina. Pred 16 rokami na nješkajši dzenj u NATO bombardovanju tedišnje Sojuzne Republike Jugoslavije perši raz bombardovani budinok televiziji Novi Sad na Mišeluku. Od tedi naša medijna hiža njema već se svojo zakrice na hlavu, a šitski probovanja rišovanja jej tak povest kvarteljnog problemu išće vše ostavaju ljem na paperu. 3. maj, Švetový deň slobody medijov, Srbija dočekuje zo parolu digitalizacija cíla. Pravda, že zapožnjela najmenej 2 roky, ale na tých prostoroch še často dlúžej čeka na prepatrunog doktora, ta še spomnuté zapožnjenje tak povec ani nezamerkovalo. I poklja nastupní dni priniešu vše obsiažnejšie hašenie analogného signálu a patračom ponúkňu kvalitetnejší televízijný signál so sprowadzacíma možlivosťami, o ktorých še takedy nemohla nič nic, robotníky pokrajinskej javnej medijnej ustanovi, odnosno radioteleviziji Vojvodini, majskí dni už po tradícii uslovno povedzeno privitujú so scahovacím smakom u ústoch. Kompleks televiziji Novi Sad, avioni NATO-a bombardovali Peizras.
U першим бомбардуванню 3 maja 2 raketi potrafeli stari i novi budinok televiziji. U starim budinku znišćeni arhiva, terminal, studio, administrativni prostoriji i restoran. U istim napadu zvaljena i antena, która była tu, co uniemożliwiło dalsze emitowanie naszej programy. U spomnutih napadoh na ščesce nie bolo ľudských žertvi, ale spričinjena ogromna materijalna škoda, kotra ani ponješka nije nadopolnjena. Ta televizija Vojvodini išće ostava jedina taka medijska hiža na prostore Evropi, kotra njema svoje obisce, ale placi drahu željarinu, taku, že bi za prešli 16 roki zoz njej mohla buc vybudovana holjem polovka rozvaljanoho televizijnog doma, jaki da kedi bul na Mišeluku. To ti ruini dobra ilustracija i materijalnog položenja najvekšo čísla zanjatih, kotri njeljem že u ostatnjih 8-9 rokov nje dostali nijake zvekšanje placoh, ale ostali i bez predplati. Zmenšovanje i takih malih placoh cena prehodu na javne finansovanje, ta preto mož povest, že zanjatim každoho 3. maja, jaket bi stanulo u harlje, poneže ih posle peršomajskih švetoh vše čeka zočovanje zozišće jednim rokom, kotri, jak bi hvarel pekić, žedla šaška. Ale ostaňmi išće dakus i u duhu 1. maja. Ostaňmi u duhu robotnih pobidoh, bo i u takih nevýhodných uslovijoh naša hiža spolňuje šitski obovjazki, kotri maja javni medijski servis. U mešacok za nami zaznačovana rekordna patrenost naše programi, co krasni uvod do označovanja jubileja, kotri nas čeka na ješenj. 40 roki od počatku emitovanja televizijne programi na ruskim, slovatskim i rumunskim jeziku. Ta tak, na koncu tej pripovedki, za kotru sme vihvarku našli u Švetojm dňu šljebodi medijoh, zlučíme dva zdohadovanja kolegi Mihajla Bindasa, autora jednoho z prilohov, s kotrima pred 40 rokami práve počala naša programa. Jedno zdohadovanje stare 4 deceniji, a druhé praktično njemdaske ľudni, keď sme še znova prešvečeli, jaké to veľké podňace vojsc do televiziji. Teraz, keď nachádzame u takýmto prostore všetkým medzi kameňom, odnosno betónom povedaným, češko teraz povesť, že dze to tá točno bola montáža naša, lebo dze u ktoré še co rovelo. Nemôžem prepoznať. To také čudo. I toto, co najhoršie, že zdohadujem sa, že vidím ľudí, ktorí tu robili. I jak sa to robilo i odchádzalo sa od montáže do montáže, keď sme daco neznali, lebo sme neboli sigurní, že či to tak dobre, či môže inšak. To ľudia pomáhali jedni druhým bez ohľadu z ktorej redakcii. Takže to tí ľudia, co nám to zrobili, ja znam, že oni to neseli, oni museli. Vam pravi to ti aktere toho bombardovanja. Ali to ti ljudi su rozkazali, dobre, nemaju šerca.
Хоч 1 мая означує Міжнародне свято роботи, як здогадування на великі протести у Чикаду, де роботники вимагали lepšie условия за роботу, у нас ще помалі забува на сущність того свята і найчастіше ще слави з друштвом у природі. У ruskim keresture i toho roku popularni mesta za viljet za 1. i 2. maj buli bazen, lješik, begelj. Pretim, jak keresturci i hostci višli do prirodi, trebalo u šoric okoljisko. Javne komunalne podprijemstvo Ruskom načas počalo za zrobotu. Komunalne podprijemstvo u ceku aprila porobilo perši kruh košenja, ktorý pripada tomu roku. Môžem povedať, že april nám bol specifičný mešac, temperatúry boli dosť vysoké a dosť vlahy bolo i trava okreme dobre napredovala, ale zos trudzenjom i zos dobru robotu še stihlo po ih tašitski prostori, ktorí boli u planu. Môžem povedať, že pred pár dňami i javne podprijemstvo Zavod za výbudov organizoval špricovanie protiv klišćoh, takže do tých, ktorí še sú prevez 1. maj na pošorených povrchnostoch, môžu byť bezpečni, a ti mladim co chceli biti vidvojeni, osameni, lebo ne znam dzedzaška skriti, oni muša biti sporihtani, že da jednu klišću pozberaju, a ja vjerujem i to nije tako strašno, že i oni to hodni rišic na neki sposob. Ruska muzika na repertoaru? To obovjazne. To bez toho ne može. Še muši biti ruska pisnja, bez toho mi nigde ne ideme. Було živno, ali pri ognju tak. Prežili sme. Co potrebne, že by roštilj bol smačný? Vegeti, biberu i dobri oheň. A to frištik či poludzenok? Između. Daco takie. Pod kontrolu všetko, ali keď kuhare hvaria, že može vec, mi šalapame. A merkujete na oheň? Na jaký oheň? Nemáme ohňa. To včerajší? To horí už 2 dní. Hvarja su šedove, že ih roštilj smačnejši od vašeg? Не може бути. Косурський смачніший. Не може бути, ніяко. Є з нас і троме хлопі, і 3 пси. Так, ktorý najhladnejší? Najhladnejší pada тут najmenší. Ukázal še jak najpišnejší. Vy, Nješka, co richtáte? Nješka bude vypatra pasулька za poladnja, a po poladnju vecka už zovem praše, da su ozbiljnejše, bo nam i ženi prihodza i dzivkita, da su da im pririhtame. Co potrebne, že bi pasulja bila smačna? Pa, za smačnu pasulju potrebne perše dobre društvo, že bi se to všetko pririhtalo, že bi se porezalo, hej. Vecka treba materijal dobri, znači pasulja, kosi, rebra i začin, to už na kuhara. Hej, tu stvarno krasne také z hladok i od slunka i keď by diš popadal, takže fini, tu sme už pár roky zišli sme ešte da takú sa podružiť, takže stvarno veríme, že bude fini Nješka. Daku šťešće bežíme za lavdu, ale kto zna? Keď budete menej jesť? Kto zna, može bude ešte bude. Pamätáte, možda bude jaké ste ešte skore organizovali peršomajski šveta? A ja pamätam, nažalj už dosť dlho, ale skoro je bilo to ti sportski baviska i take i to bilo veljo interesantnejše, a teraz už jaké je, také je, co da robíme se, teraz jaké sebe napravíme, také budeme mať. To tanjirača, tak volana, i tu se teraz nasipe oleju i rozloži će oheň, naruca će mesa i... Či bude i slaninki, ćevapi? Bude šitkoga. I pečarki, i slaninki, i ćevapi, šnicli, sve i svašta. A to ti co na dijeti? Či je Nješka Nješka tak? Na dijeti budu jutre trimać dijetu, počim Nješka taki dzień, że musi. U vas ne bude mesa, či idem také suhe? A mi Nješka prinese toto, bo mi skromna familija, ali im také bude u nas. A bože bud podnejšie tam kolo 2, lebo jak to da co taki meso vinjem, pred nas dám, že. Nachodzíme še u Červinki, 1. maj, vi uživate? Uživame. Nemáme hostcov nijakih, da sme višli daku zvonka na vazduh. Pa, za više od dnja jaka hvilja bude, pojdeme daku na potok. Tam masa, tam roštilji, tam
unuki nam še bavija. Kod curci Šveto preslавели на побрежju Бегеля, Дунай, Тиса, Дунай. Вчера сме пришли, у авто сме спали, šta znam. Було зимно вночі? Було ме зимно. Ali sme še tako zrali na kolo ognja i... Mate krasnu šatru, co bilo potrebno, že bi še taka šatra napravila? Pa, da vam pojem, všetko pokus. Pajtaš prinesol najlon, drugi pajtaš prikolicu prinesol, ja stoli prinesol, všetko pokus. Čoška vam je nje popratana? A vitor dul mocni. Mate dost mesta nje bude, treba zlapat ribi. Uvidíme, dokle ostanjeme, zaviši, ne zname nič. Verbašanje prišli do Kocure lapat ribi. Hej, ja Silvester Striber z Verbasu i každi, kedi god sam slobodni, penzioner sam, kedi god sam slobodni priđem lapat ribi, da kedi vlapim, da kedi ne vlapim. Nješka slabo ide, ali inače sviži vazduh, ja ljubim u prirodi. 71 rok mi. Baš malo jest, ali to ti drobni. Vekši majstor kad lapi drobni, bo drobni všežnjeju, a veliki pridu sami. Da kedi berši maj bilo velike slavlje. I već kad smo se organizovali, ja robil u Vital. Mi mali, razapjali smo šator veliki, pekli smo prašat, pili smo tamo, služeli smo ispred Vitala. A teraz Vital jednič prepadnu. EZ200, EZ300 robotnikov bilo i všetky sme mali dobri placi. Coška nam nješte robi, ne rozumíte, što tako zdanem pomenjece. A jakže Nješka 1. maj, Nješka še nje robi? A musimy telolem da nam atmosfera još poljepša pre muziku. Mada máme alternativu tamo u autu, to zime će bude to robiti će nje. Može bude akumulator nje dobri? Odvale, coška, ali či nje zname, či sme už pijani, co pojvanje. Cali rok ih nje vidno da tak robi, až teraz. A co na meniju, co budete jesti? Ne znam. Co porihtali? Ej, obraduju nas dašćem, ne znam že co nadumali, stvarno. Roštilj u suštini. Hljeba do konca bude baš. Šalati. Mada mi mame doma pospakovane šitsko za, nje daj Bože, ej. Pšičog užive? A jej, uzme da, a ne može cali dzenj sama sirotka buce. Je veljo da kuz vegeti? Nje, bude dobro to. Slane i pivata dobro bude. Meni je pojeza kad bude slane. Co ti Nješka robiš? Pecam ribi. I nalapalši? Nje. Co, že nje ribi? Nje. Pecam, bavime še zlabdu. Djeci uživaju, evo i Lena i Fičko i idemo da peca guđidovi, šitski. Tam i naša druga rodzina nam tam, ali evo teraz me tak, že jedni tu i tu. Hodzime jedni gu drugim i tak. Šveto prešlo, trebaše vracić na robotu i gu každodnjovim aktivnostom. Žalutki nam teraz polni, a putjelari prazni. Почитувани патраче, з тим прилогом закончуємо телевізійний магазин, але то не конець програми на русском язику. Вашої уваги препоручуємо і нашу слідуючу емісію «Широкий план», у котрій вас чека наша колегиня Jasmina Taušan i jej gostci. A u menu ekipi, która pririhtala i realizovala televizijni magazin, zekujem vam na uvahi i žadam vam prijemni večer. Doviđenja!